Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rugende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ni kwigenekerezo ry'icenda ukwezi kw'icenda umwaka wa 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda biboneka mu buseruko bwa leta yaranini ntwaro rusange ya Kongo. Aya ni amakuru tugiye kubashyikiriza dufatanyije n'umutamu uri mu buseruko bwa leta yaranini ntwaro rusange ya Kongo ugiye kutubwira ibiriko biragenda biba. Mutama wiriwe neza? Yego mwongeye kwizwa neza bwana munyamakuru. Ibintu ni amahoro? Ibintu ni amahoro ariko ntabwo byoroshye nyamuneka. Ubuzima wenda ngeyo mpumeka navuga ni nta mucahoro. Yego. Ariko bitabujije yuko rwose agahinda n'imibabaro bikomeje kwiyongera ku baturage batuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego, unyemerere tubwire abadukurikiye ingingo z'ingenzi tugiye kugarukaho muri aya makuru. Turi buze kugaruka ku mirwano ikomeye iri kubera muri Sud Kivu kuri uyu wa kabiri ku igenekerezo ry'icenda kwezi kw'icenda 2025 mu bihe bice ni ibice bya Teritwari ya Masisi ndetse no mu bice bya Walikale. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera muri Sud Kivu mu bihe bice mu misozi myinshi itandukanye itegamiye Kingwengwe ndetse n'ahitwa za Tema. Aho ni muri Sud Kivu, muri Kivu y'Amajyaruguru. Turababwira imirwano ikomeye yazindutse ibera muri groupement ya Nyamaboko ya mbere muri teritwari ya Masisi, aho bitangazwa ko ari imirwano ikomeye iri kubera Burora. Turababwira contre attaque. Turaza kandi kubabwira tactique utilisée par les deux camps, amayeri y'imirwano ari gukoreshwa. Turebe tactique de guerre, aho bitangazwa ko abazarendo bari kwinjira muri Burora mu buryo bwa infiltration. Turaza kandi kubabwira tactique de position défensive mu bice bya Sud Kivu. Ibihe ni ibice bitandukanye by'umwihariko byegereye imisozi ya Sanje ndetse na Remera utibagiwe Shabunda. Turababwira kandi fait de saturation mu bice byo muri Minembwe. Ibihe ni imisozi itandukanye itegamiye ibyerekezo bigana hariya za Murenge ndetse n'ahitwa za Bucoroko, aho kugeza umugoro byamaze kuba bibi cyane nyuma yuko detonation d'armée lourde et regard rusaku rw'imbunda ziremereye ndetse n'izoroshye rutumye abaturage benshi bahunga bakaba bari kuva mu bice bitandukanye bagenda. Turaza kandi kubabwira mu Havre de Contournement iri kugaragara mu bihe bice n'ubundi ni imisozi itandukanye ya Sud Kivu ihanye intera cyane n'umujyi wa Uvira. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera kuri ligne de retrievelement, inzira zikomeje kugenda zigaragara ko ziri kwerekezamo imirwano ikomeye. Turaza kurebera hamwe considérer la contrôle territoire, turebe uko bihagaze. Turababwira kandi profondeur stratégique ko bihagaze. Turaza kandi no kurebera hamwe manque de coordination. Turababwira kandi estimation de l'ennemi uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira ibiri kugenda bigaragara mu misozi miremire icungamiye Uvira, aho kuva mu gitondo FDN Bina FARDC bari kohereza abasirikare mu iyo misozi. Ni imisozi itandukanye yahariye ku muhanda w'Inational 5 uva mu byerekezo byahariye hasi za Sanje. Yego. Ugana mu bindi misozi itandukanye iri hafi ya za Kinigi ndetse na Kirungu. Turaza kandi kugaruka kuri situation idasanzwe iri mu gisagara cya Uvira. Tubabwira ibikomeje kugenda biba hagati ya FARDC ndetse n'abazarendo kuri case ya General Olivier Gasita, aho kugeza ngo bitangazwa ko General to proclamer Hamuri ya Kutumba yariye Karungu ndetse amaze gutegura n'ibitero bikomeye kuri General Gasita. Turaza kwinjirayo tanu kwa tanu turebe iriko biragenda biboneka mu makuru akomeye kandi agezweho ku ruhando mpuzamahanga areba Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Turaza kugaruka kuri ibijyanye na Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho rero kugeza ngo bitangazwa ko ibintu bitameze neza nyuma y'uko hasohotse itangazo rigira riti une mission gouvernementale annonce la Uvira à la suite de la constitution du General Olivier Gasita. Turaza kubibabwira mu buryo buramvuye. Turibuze kandi kubabwira iby'iyi nkuru aho bitangazwa byinshi kubijyanye na Jean Pierre Lacroix de lancer des restrictions des mouvements
était liberté improvisée en tant que ligue de la MONUSCO dans une zone sous le contrôle de AFC M23. Turaza kwinjira turebe ibijyanye n'uyu mugabo kubirebana n'izasarambwe ahagaze ndetse n'ibigiye gukurikiraho. Banywanyi nimuze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru maremare arebana n'ibikubera mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Turavibunagana tugere ku mupaka wa Kavimvira tubabwire situation ari tugenda tureba biri kugenda biba. Mutama amakuru tuyaherehe? Ngira ngo amakuru tuyahere mu misozi ya hano muri Uvira. Yego. Duhere mu bikorwa byinshi bitandukanye cyane, ngira ngo nubwo utigize bigarukaho cyane, ariko hari imirwano yabayeho aho abarundi bihanije cyane abawazarendo. Yego, bizabereye he? Ni ibintu byabereye muri iriya misozi n'ubundi yegereye ikiyaga cya Tanganyika, nyuma y'uko wazarendo bashakaga gufunga umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Ni mu gihe wazarendo bashakaga no gufunga ibice bigize inkombe Tanganyika abarundi batishamo imisago. Yego. Ibi bice rero ni bice nka Katongo, Karungwe ndetse n'imisozi y'ahitwa Gomba. Yego. Bamwe mu wazarendo leta y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'abamwe mu basirikare bakomeye ba FARDC bahaye ibwiriza abasirikare b'abarundi bababwira ati turabona ari mwebwe mushoboye. Yego. Muduhanire izo nkozi z'ibibi ziri gushukwa n'abanzi b'igihugu cyacu. Yego. Muduhanire izo nkozi z'ibibi ziri gushukwa n'abanzi b'igisirikare cyacu. Yego. Bamwe barabafata barabafunga, bafungiye mu mazu ari hano hafi n'ibice byegereza Kirunga. Hari ikizu gishaje bafashe barundamo abawazarendo barenga 102. Yego. Abandi rero bateza imyivumbagatanyo ikomeye hariya mu gace ka Kibondwe, barwana bikomeye n'abasirikare b'abarundi. Yego. Ariko kubw'amahirwe nyuma y'uko wazarendo babonye ko guhangana n'igisirikare cy'u Burundi bitaborohera. Yego. Wazarendo bahise bareka ibikorwa by'imirwano, abenshi muri bo bashyira intwaro hasi bamanika amaboko. Yego. Abemeye gukubitwa ikinyafu bubitsinda bakubitwa ikinyafu n'abasirikare b'abarundi. Yego. Abemeye yuko batangira kugaragara mu bikorwa by'urugomo barabyemera, ariko nakubwiza ukuri ko bwana munyamakuru imisozi ya Uvira ibiri kuhagaragara ngiye ntabwo nigeze mbibona. Naho ibijyanye no kuba bakumiriza sarangwe byo byaba byamaze guhagarara bakaba bahugiyemo ubwabo mu gusubira nabo? Ni ukuvuga ngo ntabwo bwana munyamakuru wajya guhangana n'umwanzi nawe ubwawe utabanje kwirebaho cyangwa se ngo ucunge umutekano wawe. Yego. Ntabwo wajya gucunga umutekano w'abandi nawe utawufite. Yego. Ni ukuvuga ngo ikihari ni uko babanje gushakisha uburyo kintu ukuvuga ngo abawazarendo nyuma y'uko babahannye babihanije abasirikare b'abarundi, babona yuko hari ikintu cyahindutse bari bafite ku mirongo mbere ku rugamba. Abawazarendo bemeye ko abasirikare b'abarundi byo bategeka bari bubikore bitandukanye n'ibikorwa by'ubwendetsi bari barimo baragaragazwa, ariko bitavuze yuko mu misozi ya Mwange. Yego. Misozi ya Kavimvira n'ubunyara ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, naho hazanwa abasirikare benshi bazanye abasirikare benshi b'igisirikare cya FDNB bagiye guhangana n'intare zasarambwe. Yego. Bivugwa yuko abasirikare bazanwe muri bino bice. Yego. Ikubitiro aribo bagiye kujya muri iriya mihanda iva Kavimvira uzamuka Kawezi Kiriba ujya hitwa ku muhanda rute nationale 5 ugana Runigo. Birumvikane ko kujya mu cyerekezo cyerekeza ahitwa Kavu. Iyo ni operasiyo kandi igiye gukorwa mu gihe gito, yongera ngo tutaza no kuza mu makuru mubwira uburyo byagenze. Habaye nta kintu gihindutse kuko njyewe ibi ni ibintu nakuye hagati mu bantu bari hafi y'igisirikare cy'u Burundi bari kuvuga yuko uyu muhanda. Yego. Uza Kavimvira, Kawezi, Kiriba, Runingo ndetse na Sanje na Remera bashaka kuwukuramo. Yego. Nubundi duhise tubihuza n'ubundi n'andi makuru tumaze gukura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uranyemera naho tuyagarucyo mbere yuko turi buze kujya mu bice n'ubundi biri kuberamo imirwano ikomeye noneho hagati ya FARDC ndetse na n'izasarambwe.
aho rero kuri uyu ari umunsi wa munani w'imirwano ikomeye ndetse n'imvururu zikomeye mu gisagara cya Uvira. Oro navuga ko iki gisagara cya Uvira nk'uko bitubwiye kiri mu bihe bidasanzwe kuko cyugarijwe n'umutekano muke uri guterwa na Wazalendo, aho rero bakomeje imyigaragambyo no guhagarika ubuzima busanzwe mu baturage, aho rero kuri ubu bakomeje kuyoboka inzira y'imyigaragambyo. Ku munsi w'ejo nabwo bizari bibi cyane ndetse n'uyu munsi, aho iyi mitwe idakozwa no gukorana n'umuyobozi wungirije ushinzwe operasiyo n'iperereza mu karere ka gisirikare General Olivier Gasita, bakaba bamushinja kwanga Wazalendo n'umubano akaba afitanye n'umubano wa hafi na M23 nk'uko babivuga. Ibi ni urugero rworoshye cyane rugaragaza amacakubiri yatangiye kuba yagaragara muri sosiyete ya Kongo ndetse n'imitwe ikorana nayo, nubwo rero ingabo n'imitwe ari abafatanyabikorwa mu kurwanya AFC. Abazalendo bari gukangisha gukomeza imyigaragambyo niba ibyo basabye byo kwirukana General Gasita bitari bwubahirizwe. Ibintu muri Uvira ntibyoroshye na gato kuko abazalendo muri uyu mujyi imbere y'imitwe bakaba rero bari kuba bahangana bikomeye nk'uko bigaragara. Gusa bamanutse kandi uyu munsi bakaba bashinze ibirindiro hafi y'umujyi wa Uvira. Buri tsinda rya Wazalendo rifite umuyobozi waryo ryumvikanye, ndetse bamwe bashinze umutwe ukora nk'igipolisi nk'uko nawe wari wabitubwiye. Mu minsi yashize FARDC yahanganye bikomeye na Wazalendo karahava ku buryo nubwo bakorana ariko batumvira amabwiriza avuye hejuru mu buyobozi bwa gisirikare. Ibintu ntabwo byoroshye kuko aba Wazalendo bazi imisozi barwaniramo kuko bamaze igihe kinini bari mu mitwe y'abamayimayi, n'amatsinda barizwa mu bice bitandukanye bitarangwamo amategeko, biba bimeze nk'aho byigenga. Buri tsinda ryumvira umuyobozi waryo. Igiteye impungenge nuko ayo mitwe iyobowe n'abayobozi b'amatsinda yitwara gisirikare azwi kandi ateza impagarara muri aka gace. Urugero, Rene Itongo wahoze ari umunyamuryango wa FARDC, William Amuri Yakutumba wahoze ayobora umutwe wa CNPCA ndetse uri no mu gihano cya Loni. Hariho kandi John Makaneki Kasimbira umaze igihe kinini mu misozi irebana na Uvira kandi yanga cyane General Olivier Gasita, umuyobozi wungirije w'akarere ka 33 ka gisirikare, ndetse na Kashumba Nyerere ndetse n'uwitwa Kamama. Mu gihe rero aya matsinda yose ya Wazalendo na leta ya Kinshasa yakwanga kuyumvira igisasu mu mujyi wa Uvira, kikaba rero gikomeje kugenda cyitegura ko gishobora kuza kuyibasira. Kindi kugeza ubu biratangazwa ko bamwe mu baturage bafite amikoro bamaze kujya kwiturira i Bujumbura bitewe n'uko batizeye ibiri kubera muri uyu mujyi. Mutama, wakomeza n'andi makuru? Uratwumva? Yego, wakomeza n'andi makuru Mutama? Nubwo ngo mu yandi makuru ahari ngira ngo dusoze, ngira ngo tuve mu misozi ya Sud Kivu tujire muri mwe tujye mu bindi misozi itandukanye iri kuberamo imirwano. Yego, agace kitwa Tema kari hafi y'umuhanda nakubwiraga Route Nationale gatanu mu byerekezo bya Kavimvira ujya hitwa Kikuku uzamuka mu byerekezo bya Kingenge. yego, kabereyemo imirwano idasanzwe, na gace kabereyemo imirwano idasanzwe, aho bivuga yuko umutwe w'Izasarambwe, yego, hari abasirikare babo bavuye muri iriya misozi y'umurenge bakamanuka ahitwa za Tembe ndetse no Kihande, yego, ashaka gufata umusozi witwa Runingo ndetse n'ahitwa Tema na Kigwengwe, yego, ariko ngo baza gukupitana n'abasirikare ba FDNB ndetse kandi bivugwa yuko harimo na Hibu Special Force ya FARDC. yego, ngo babagoteye mu nzira rero uyu mutwe birangira n'ubundi bayi musura inyuma gatoya witemba muri ya misozi ya Sanje. yego, Bikaba ari nayo mpamvu ngira ngo iyi nkuru nakubwiye abasirikare bafite kurengwa hafi y'uno muhanda wa Nationale mu byerekezo bigana hafi za Kiribara hafi na Runingo. yego, nuko bashaka gukomeza gukurikirana uno mutwe kugira ngo udashyira umusaza muri iriya misozi ya za Tembe ndetse na Kihande na Sanje. yego, uyu musaza n'ubundi ukaza kugaruka aka gasozi ka Tema kitegeye Kavimvira kakitegera Kawezi ndetse na Kiku Ruta. yego, bakaba bahafata noneho ngo bagateza ibibazo bikomeye kwinjira mu mujyi wa Uvira bikaza kumworohera cyane. yego.
ibi rero byabaye ihurizo rikomeye cyane ku ruhande rw'uyu mutwe w'ineza Sarambwe. Yego. Nubwo Uvira iri mu kibaya. Yego. Uyu mutwe ukaba witegeye ibice byose bya Uvira, byaba ari ibice biri mu mujyi rwagati no mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Yego. Ariko biri kuvugwa kandi biremezwa yuko uyu mutwe ku bitero uri gutegura byo gukoresha amahelicopters ndetse na drone z'intambara. Yego. Bitari buze ko iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abasirikare b'Abarundi n'abafatanyabikorwa babo b'abacancuro. Yego. Ngo bubatse ikoranabuhanga ridasanzwe ku buryo ushobora kuba watera ikompora rivuye hariya mu misozi ya Kihande ushaka kuriganisha mu byerekezo bya Kiriba cyangwa se Kiko. Yego. Ngo ntibikorohere habe na gatoya, kandi bikavuga yuko iki gitero neza Sarambwe za kigabye bakoresheje indege irimo ubwoko bwa kazuku bashaka kurasa muri byerekezo bya Tema ndetse n'ahitwa Kiriba. Yego. Kaza kubagora cyane, akaba ariyo mpamvu ino operasiyo ya Tema na Kinzengwe yabagoye bikarangira basubiye inyuma bagera muri ya misozi ya Dembe na Sanje na Kihande. Aka kanya kariho bisimbye nubwo bahitimbye, ariko bikaba biri yuko FARDC ngo nayo iri gutegura ibitero n'ubundi byo kunyura kuri umuhanda wa Kilometero 5 bazamuka bava Kazingira Kawezi Kiriba bajya hitwa Runingo, ngo basatira uyu mutwe wa M23 mu bice byegere hariya n'ubundi mu kuboko ko kw'iburyo uvuye kuri uwo muhanda wa Kilometero 5 ugana Kihande Murenge ndetse n'ahitwa Dembe. Yego. Ibi rero ndakubwiza ukuri ko byabaye ikibazo kuko urugamba rwahinduye isura, kuko uko ineza Sarambwe zishushanya mapu y'intambara niko na FARDC nayo ishushanya mapu y'intambara, ukabona yuko intambara yahinduye isura mu buryo bukomeye cyane. Yego. Noneho ndagira ngo unyemerere turebe ibikomeje kugenda bibera muri teritwari ya Masisi, ubwo turi buze kugaruka n'ubundi tureba n'ahandi uko byifashe. Kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ku igenekerezo ry'icyenda ukwezi kwa 9 2025 hari kuvuga imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi ba AFC n'inyeshyamba za Wazalendo ahitwa Burora muri groupement ya Nyamaboko ya mbere muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kuko rero amakuru adushikira abisigura ndetse ari guturuka muri aka gace arabitangaza ko inyeshyamba za Wazalendo zishobora kuba zamaze kwamburwa agace mu masaha 28 ashize, zagarutse mu gitondo zikongera zikakisubiza nk'uko bivugwa. Amakuru aravuga ko urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'into zumvikanye muri aka gace. Amakuru akomeza avuga ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Reka turebe ingingo ku yindi ubuhamya butangwa n'abaturage. Umuturage uri mu gace wa Rokosibi yagize ati twumvisha amasasu menshi kuva mu gitondo, byageze ku isaha saa moya tubona imbunda ndende zirasishwa, humvikanaga urusaku rw'imbunda za Morotieri, ibibombe bikomeye byaterwaga n'imbunda. Twebwe abaturage twahise duhungira mu mashyamba hafi y'uruzi rwitwa Burora. Imiryango myinshi ikaba yahunze, abana bamwe basitatanye n'ababyeyi, ibintu biteye ubwoba. Ni mu gihe undi mugore utuye mu bice bya hafi y'isoko rya Burora we yagize ati ejo hashize Wazalendo bari batangiye kugaruka mu isoko ngo badusubize icyizere, ariko uyu munsi twabonye ko ibintu bizahindutse. Izasarangwe zifite imbunda nini, abarwanyi babo bari ku misozi hejuru, natwe turabona ko nta kundi bizagenda. Ubu abantu benshi barimo kugurisha ibyo batunze bagahunga Burora biteye ubwoba. Ubu ni bumwe mu buhamya bwatanzwe n'abaturage bo mwabiriya bice. Tujyana Warikare tunarebe ibiri kubayo, mbere ko turi buze kugaruka ku nkuru iri kuvugwa kuri Monisco ndetse no kuri Madame Bintou Keita. Uratwumva Mutama? Hello? Uratwumva? Hello? Turakumva Mutama. Watubwira ibya Warikare niba utwumva? Nuko Warikare ikiri gukorwa kandi ikiri kuvugwa ni ihungabana rikomeye cyane ry'umutekano ku ruhande rw'abaturage batuye hariya muri Warikare. Yego. Bikubitira abaturage bari batuye mu byerekezo bya Peti batangiye kubwirwa bya hafi yuko bagiye kugabwaho ibitero kimusiga n'igisirikare cya FARDC. Yego. Ni ibintu bitari bisanzwe yuko FARDC ijya kugaba ibitero mu gace kamwe ikabanza kubwira abaturage ngo bahave.
byatewe n'iki noneho? ngo byatewe n'uko nyuma y'uko FRDC n'abarundi barinze muri bice bya Rugeyo ndetse na Mikenke bikavuga mu bitangazamakuru ko basirinze mu bice bituwemo n'abaturage. Yego. ngo byabateje igitego gikomeye cyane, niyo mpamvu rero batangije indi sisitemu kujya babanza gushinga muri ibyo bice babanje kubwira abaturage bagahunga. Bivuze ko badashaka ko hari umuturage waza kugirira ibyago muri iyi mirwano. Amakuru avuga yuko aricyo cyatumye babikora, ndetse kandi no kugaragariza imiryango mpuzamahanga yuko icyo bagamije atari uguhungabanya umutekano w'abaturage. Yes, reka dukomeze amakuru yacu rero tujye mu nama y'ikirenga yabereye i Geneve igamije gusuzuma no kwemeza jenoside n'ibindi byaha bikomeye byakorewe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka 30 ishize. Turebe ibyatangajwe na Madamu Bintou Keita, ubwo turagaruka noneho nawe tubwira deployment mu bice bitandukanye. Madamu Bintou Keita, umuyobozi mukuru wa MONUSCO, yongeye gushimangira ko umuryango w'abibumbye wiyemeje gufatanya na Kongo n'u Rwanda mu nzira zo kugarura icyubahiro n'ubuzima mu bice bitandukanye by'iki gihugu. Gufasha ibice, Madamu Bintou Keita yagize ati, ndashimangira ko umuryango w'abibumbye uhamye ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gushyigikira ingamba za guverinoma zigamije guha ubuzima bushya n'icyubahiro abahohotewe, kurinda abasivili, gushyigikira gahunda zo gucisha mu nzira y'amahoro abarwanyi b'amatsinda yitwaje intwaro, ndetse no gushyigikira inzego z'ibanze mu gukumira no gukemura amakimbirane. Iri jambo rye ryakiriwe nk'ubutumwa bukomeye bwo guhumuriza imbaga z'abaturage b'abanyekongo bamaze imyaka myinshi mu buzima bw'akaga, barokotse ubwicanyi, bahohotewe ndetse bagiye bimurwa no ku butaka bwabo. Iyi nama y'ikirenga yahuje abayobozi b'ibihugu, abahagarariye imiryango mpuzamahanga, abaharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'abanyamategeko mpuzamahanga. Intego nyamukuru yari uguhamya ku mugaragaro ibi bihe byabaye muri Kongo kuva mu mwaka w'1990 kugeza magingo ajya, ndetse no gushaka uburyo bwa nyabwo kumenya no kwita ku bizaha by'itsembabwoko n'ubundi bwicanyi ndengakamere bwakorewe abaturage, gushyigikira imanza n'ubutabera mpuzamahanga kugira ngo abakekwaho uruhare babiryozwe, gutegura gahunda zifatika no guha ubuzima bushya abacitse ku icumu, harimo ubuvuzi, uburezi, ubukungu ndetse no guhabwa ijambo mu miryango mugari. Mu myaka irenga 30 ishize, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabaye indiri y'intambara z'urudaca ziganjemo imitwe yitwaje intwaro, harimo n'iyakomotse mu bihugu by'abaturanyi. Ibiro byasize igihugu mu bihe bikomeye, aho abaturage basaga miliyoni bapfuye mu mirwano, abandi barenga miliyoni nyinshi bagahunga, hakiyongeraho gusahurwa k'ubukungu n'imitungo ikomeye y'iki gihugu. MONUSCO nk'umutwe w'ingabo za Loni uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka w'1999 hakomeje gushyiraho imbere inshingano zo kurinda abasivili, gukurikirana ihonyora ry'uburenganzira bwa muntu no gushyigikira gahunda z'ubwiyunge n'amahoro. Icyakora mu myaka ishize hagiye hanengwa kutabasha guhagarika burundu ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, ariko yagiye itanatanga inkunga y'ingenzi mu gucunga umutekano mu bice byinshi byibasiwe. Ijambo rya Madamu Bintou Keita ryongeye kugaragaza icyizere cy'uko Loni idashaka gusa kugarukira ku mibare y'abahitanwe n'intambara cyangwa bacitse ku icumu, ahubwo ishaka no gufasha kugira ubuzima bushya burimo icyubahiro n'amahame yo kongera kubaho mu buzima bwiza. Kabari hari biri kugenda bitangazwa mu gihe n'ubundi bitangazwa ko hari ibice byinshi Mutama biri kugenda birungikwamo abasirikare. Ibi bice ni ibihe kuri ubu ngubu? Imisozi iri kurungikamo abasirikare ni imisozi yari hafi za Kasamba, Ruvungi, Ruburure, Kisozi ahitwa Kabumenge. Yego. Imisozi ya Marambo ndetse n'imisozi ya Rubarika. Yego. Hariya muri Uvira, ndetse utibagiwe imisozi yegereye hariya za Rukana. Yego. Aho sari kuzanwa abasirikare n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarundi. Nawe izasarambwe zo ni ibihe bice kugeza ubu ngubu ziri gukoramo deployment? Ni imisozi yahariya muri Kamaniora, ni imisozi ya Mumosho n'ubundi iri hejuru n'ubundi kugira ngo bitegere ikibaya cy'uyu mujyi wa Uvira. Yego. Ndetse n'akariya gace ka Sanje, utibagiwe Remera, ariko nanone mu byerekezo bitoya kuko bari kwanga gukomeza batumatuma abasirikare mu buryo bwa vuba cyane, kuko bavuga ngo
ibintu byabo bari kubitegura nk'uko basanzwe babivuganira ngo no mu binyamakuru mujya mubyumva amakuru menshi bari gutangazwa n'ababarizwa muri uno mutwe. Yego. Bikavuga yuko rero hari n'ibindi bice bikomeje kudeployingwamo abasirikare cyane cyane byahariye muri Sud Kivu n'uyu mutwe neza Sarambwe. Yego. Cyane cyane biriya bice navuga yuko nk'iriya misozi y'iminembwe ariya umurenge rwose hakomeje kuzanwa abasirikare benshi cyane. Yego. Ni mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi iki gisirikare kibashe kuba cyategura operasiyo zo kuburizamo imigambi ikomeye cyane ifitwemo n'igisirikare cy'u Burundi cyane cyane imisozi yegereye hariya za Mwenga mu byerekezo bya Warongo, Bunyakiri ndetse no muri Kavumo, utibagiwe hariya n'ubundi mu byerekezo by'Ishabunda niho hakomeje kuzanwa abasirikare benshi cyane ku ruhande rw'uno mutwe neza Sarambwe. Hano bari kare cyane twibande no mu misozi muri Kivu y'Amajyaruguru byaba ari Rubero, Masisi n'ahandi hatandukanye ibintu bikomeje kugenda bihinduka buri segonda. Yego, nanjye rero ndibuze kubwira abadukurikiye ibijyanye n'ibyatangajwe na General Sultan Emmanuel Makenga, uyu ni umugaba mukuru w'igisirikare cya AFC M23, aho yavuye cyase yaciye amarenga ko izasarambwe zigomba gufata indi miji itatu ikomeye. Turaza kwinjira turebe ibyatangajwe ndetse n'icyo tugomba kwitega. Turaza kandi kubabwira mu buryo bw'iramvuye ibijyanye n'imyigaragambyo yabereye Uvira, aho bimenyekanye ko yaguyemo abantu benshi. Hari andi makuru ratugezeho. Turaza kandi kubabwira ko umubiri yavuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bushaka kumwica yasabye kurindwa. Turaza rero kubabwira byinshi kuri aya makuru. Ni mu gihe kandi turi buze no kwinjira mu barracks za FDN Bina FARDC tukababwira ibiko biragenda bitegurwa. Turaza kandi kwinjira mu makuru arebana n'amakosa akomeye ari kuvugwa muri Wazalendo ndetse n'andi makosa akomeye ari gushinjwa M23. Turebe ibiri kugenda bitangazwa. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye na DMAP ndetse na Service National de Renseignement, aho batahuye imigambi ikomeye ifitwe n'izasarambwe. Izi rero nizo ngingo z'ingenzi banywanyi tugiye kugarukaho mu buryo bw'iramvuye. Icyo usabwa nta kindi, kuri wowe dukurikiye bwa mbere hita ufyonda sabone maze ntuzongere gucikwa n'ibindi biganiro. Mutama ndagira ngo utangire utubwira uko byifashe mu misozi icungamiye Uvira mbere uko twinjira Uvira tukareba ibijyanye n'imyigaragambyo ikomeje kwabera. Nukuvuga ngo misozi icungamiye Uvira ho nta kindi kiri gukorwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Bakomeje kongera ingufu kandi n'imbaraga zidasanzwe mu bice byinshi bitandukanye. Yego. Nukuvuga ngo imisozi ya Uvira itandukanye nka hano za Kinigi, mu misozi ngira ngo dukunze kugarukaho cyane, mu misozi ya hariya za Bugoroko, mu misozi ya hano mu byerekezo byegereye neza ikiyaga cya Tanganyika, za Muheto, Katongo, Gomba ndetse na Kirungwe. Yego. Ubu ngubu igihari nuko Wazalendo zaciye ibintu ziri gutera amabuye mu bice byose bitandukanye abasirikare b'Abarundi baherereyemo. Yego. Wazalendo zirashaka gufunga ibice byose Abarundi baturukamo bohereza imisada kandi bari gushaka kugaba ibiti. Bari kubaziza iki Mutama? Abo barabaziza iki kuki badashaka ko bakora ibyo bahari basanzwe bakora? Ni ishyari rikomeye Wazalendo bafitiye igisirikare cy'u Burundi nyuma yuko gihawe inshingano ku mirongo imbere ku rugamba. Yego. Cyane kuyobora operation mu byiciro byinshi bitandukanye ndetse kandi no kunyomoza no kubeshyuza abasirikare ba Wazalendo nyuma yuko bateje imyuvumbagatanye ko hahawe inshingano uwitwa General Gasita. Yego. Anga igisirikare cy'u Burundi cyo kirabwira Wazalendo ko ntacyo bitwaye n'ubundi nuko uno mugabo yarazanwe ku mirongo imbere ku rugamba ngo ntacyo bivuze kuko n'ubundi rugamba cyane cyane riyobowe n'igisirikare cy'u Burundi. Yego. Hari icyo byaba byahungabanyije kuri operation zari ziriko ziragenda zibandanya? Nukuvuga ngo operation ubu ngubu zahagaze kuko niba ari operation zigamije kurwanya umutwe w'intare zasarambwe. Yego. Uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ubu batangije operation zo gushakisha buryo ki bakora ubuhuza hagati y'Abazalendo no ku ruhande rwabo. Yego. Urumva rero ko ari ikibazo gikomeye. Yego. Ndagira ngo rero unyemerere turebe n'ubundi by'imyigaragambyo mbere ko turi buze kwerekeza n'ubundi ku mirwano ikomeye wambwira kubera muri bimwe mu bice bitandukanye.
aho rero kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ku igenekerezo rya munani ukwezi kw'icyenda 2025 muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, Wazalendo hamwe n'imiryango itegamiye kuri leta bateguye imyigaragambyo yo kwirukana General Gasita. Biba ngombwa ko FARDC itatanya bari bari mu myigaragambyo, ndetse bikaba bivugwa ko hari n'abantu nibura batanu bamaze kuba bahasiga ubuzima. Ni imyigaragambyo yateguwe mu rwego rwo gusaba ko General Olivier Gasita yoherejwe na FARDC gukorera muri iki gisagara nka komanda wungirije ushinzwe ubutasi mu karere ka 33 ka gisirikare yahavanwa kuko batamushaka. Imyigaragambyo yo kwamagana umuyobozi wa FARDC yashyizweho n'abayobozi ba Kinshasa, ikaba yabaye mu gihe FARDC yatanze ibisobanuro kwishyirwaho rye kuri uyu umwanya, ndetse no ko bakomoza no kuri Gasita bavuga ko ari umuntu ukunda igihugu cye iyo bitaba ivyo atari koherezwa. Barakomeza nk'uko rero bigaragara, biravugwa kandi aba Wazalendo ko bavuga ko bafite ibimenyetso bigaragaza ko yagize uruhare rukomeye mu ifatwa rya Bukavu, kandi bizeye ko azatuma uyu mujyi nawo ufatwa. Amafoto ya mbere yashyizweho agaragara y'imyigaragambyo aragaragaza abantu bafite icyapa cyanditseho amagambo agira ati Gasita subira iwanyu Uvira ntitugushaka. Ngayo nguko rero ni ibiri kubandagira ngo tujane n'ahandi hazindutse humvikana ibituruka. Mutamu uratwumva? Yego ndabumva cyane. Yego. Ngo ikiri kugaragara kandi ikiri kumvikana cyane ni imisozi ya hano muri Sud Kivu, cyane cyane agace kitwa Kingwengwe. Yego. Kabayemo imirwano hagati y'Abawazalendo ndetse no ku ruhande rw'intare za Sarambwe. Yego. Ni uyu mutwe w'intare za Sarambwe nguri gushaka kwirukanwa muri iriya misozi ya Murenge, imisozi ya Dembe, Sange, Rungutu, Mushereza, Remera. Yego. Nyuma yuko n'ubundi bigaragaye yuko ino misozi itangatanze umujyi wa Uvira, kandi bishobora korohera cyane uno mutwe kwinjira mu mujyi wa Uvira, nyuma yuko n'ubundi uno mutwe ukomeje kugenda usa naho uri gukontorora ibi bice bya hano muri za Kingwengwe ndetse no muri ya bice byegereye Dembe, Sange, Rungutu ndetse na Remera, utibagiye Mushereza. Yego. Ibi rero byateje ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cyane Wazalendo. Binavugwa yuko harimo n'abasirikare ba FDN ndetse na FDLR nk'uko amakuru akomeje kugenda bitangaza, ariko bikavugwa yuko Wazalendo bari kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice navuga yuko bashaka gutinyuka ngo bakereke uwitwa Kisekedi ko bashoboye. Yego. Rero nibyo byavuzwe kandi biri kugaragara yuko n'ubundi igisirikare cya Wazalendo rwose bagabye igitero Kingwengwe, ariko bivugwa yuko iki gitero bagabye uyu mutwe wagerageje gusa naho ubererekera gatoya. Izi Wazalendo bazirekera muri misozi za Kingwengwe, bajya muri misozi ya Kihande na Kidija. Yego. Akaba aribo babaniye imbaraga, baravuga bati mu gihe bongeye gutera intambwe bazamuka n'iriya misozi ya Murenge, nta kindi kintu kiri buze kuba imisade yacu abasirikare b'uturuke Remera na Mushereza, utibagiye Rungutu na Sange, bari buze kugaba ibitero muri iriya biti basubiza Wazalendo na FARDC inyuma, utibagiye abasirikare Barundi. Ariko cyane bivuga yuko Wazalendo zo ziri kwigaragaza cyane kugira ngo zereke ngo Kisekedi Shirombo yuko zishoboye. Yego. Ibi rero nkubwiza ukuri ko byateje ikibazo cyane. Wenda navuga yuko ari ishyaka ryiza ku ruhande wenda rw'abashyigikiye Wazalendo cyangwa bashyigikiye FARDC. Yego. Ariko ibi byose Wazalendo ngo bari kubigaragaza bavuga yuko ngo icyatumye bafata imbunda ngari urukundo, ngo bakunze igisirikare n'igihugu cyabo, ngo rero bagomba kubigaragaza mu ngufu, nanone bagomba gukoresha ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yego. Mutama nyemera no tuje ku byahishuwe na General Sultan Emmanuel Makenga, umugaba mukuru wa AFC M23. Ubwo turagaruka ugenda utubwira n'ibindi biriko biragenda byibonekeza. No mugaba mukuru w'ingabo z'umutwe wa AFC General Sultan Emmanuel Makenga yaciye amarenga y'ukuri ya mutwe ugomba kwigarurira imijyi itandukanye irimo Kisangani, Karami, Kindu na Hakindo. Makenga yabitangaje ubwo we n'umuhuzabikorwa wa AFC basozaga amahugurwa y'abayoboke bashya
baheruka kwinjira muri iryo huriro mu byumweru bibiri bariya abayoboke bamaze bahugurwa bahawe ubumenyi butandukanye burimo amayeri ya gisirikare, amateka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingengabitekerezo y'impinduramatwara, imiyoborere y'uburenganzira bwa muntu n'uruhare rw'abagore n'urubyiruko mu mpinduramatwara. General Sultan Emmanuel Makenga ubwo yaganirizaga bariya abayoboke yagarutse ku mibabaro abanyekongo bakomeje guhura nayo kubera ubutegetsi bwa Kinshasa, agaragaza ko ari ngombwa gukomeza intambara n'ubukangurambaga nta gucika intege mu rwego rwo kwivuna ubwo butegetsi. Yagize ati turi hano mu rwego rwo kubohora igihugu cyacu, mu rwego rwo kubohora abaturage bose ba Kongo batesetse cyane. Igihugu cyacu kimaze igihe kirekire gisenyuka kubera imiyoborere mibi ya Kinshasa. Turi hano mu rwego rwo kukirokora no kurokora abanyekongo bose. General Sultan Emmanuel Makenga yabwiye bari abayoboke ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasenyutse ariko ikaba ikeneye kubohorwa. Yavuze ko AFC yahisemo gukoresha imbaraga kuko ariyo nzira yonyine yari isigaye yo kubohora igihugu. Ati ukurikije ibihe igihugu cyacu kirimo, amagambo yonyine ntabwo ahagije ngo kibe cyabohorwa. Uyu generali yasabye bari abayoboke guhuza imbaraga na AFC. Yaciye amarenga yuko uyu mutwe ufite gahunda yo kwigarurira imijyi irimo Kisangani, Kindu na Kremi. Ati twishimiye cyane nk'umuryango turishimye cyane nk'umuryango, ariko tuzongera kwishima kurushaho amahugurwa nk'aya nituyakorera Ikisangani mu ntara ya Chopo, Ikindu mu ntara ya Maniema n'Kremi mu ntara ya Tanganyika. General Sultan Emmanuel Makenga yabwiye bari abayoboke ko hari abatekereza ko M23 izahagarika urugamba igasubira inyuma, gusa ashimangira ko ibyo bitazigera bibaho. Yunzemo ati turashaka amahoro, turarwanira amahoro, ariko aya mahoro ntabwo azapfa kwizana. Kisekedi ntabwo ashaka amahoro, inzira yahisemo byabaye ngombwa ko duhatirizwa kuyinyuramo. Rero nimuhuze natwe imbaraga tubohora igihugu cyacu. Amahugurwa nk'aya atamuzayahererwa Ikisangani, Ikindu ndetse na Karami. Kabari ari byo yatangaje. Komeza Mutama utubwira n'ahandi uko biri kugenda byifata. Ahandi rero yego, ahandi ngira ngo tunyarukire mu misozi wa Rikare aho ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi no gukomera cyane. Yego, twavuganaga nkubwira yuko ibice bigizwe nka Peti, Burayi, Marimo bishobora kwirimo ibibazo bikomeye cyane. Twavuganaga nkubwira yuko agace kitwa Peti kishubijwe n'intare za Sarambwe. yego, mu masaha make rero umutwe w'intare za Sarambwe aka gace ka Peti bongeye kubatsimburamo babigize inyuma gato yahitwa Marimo. yego, ni mu gihe kandi aka kanya turi kuvugana agace kitwa Peti Fatuwa nabo kumbirwa itwa umuriro gikomeje kwaka hagati y'intare za Sarambwe ndetse no ku ruhande rwa leta ya Kinshasa tibagiwe abasirikare b'abarundi n'abacancuro aho bari kugaba ibitero simusiga ku ruhande rw'intare za Sarambwe mu bice by'wa Rikare. byo byatangiye gute mu makuru mwamenye? Byatangiye igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikoresha indege ziri mu bwoko bw'amahelicopters. Yego, ariko ngo haza kuba ikibazo bitewe n'ikoranabuhanga uyu mutwe wa M23 wubatse muri ya misozi itegamiye imisozi bakontorora. Ubwo birumvikana ko ari imisozi yegereye Mweso, birumvikana ko ari imisozi yegereye Karembe. yego, Byabaye ikibazo gikomeye rero na n'ubu ngubu ubona yuko imirwano yahinduye isura. yego, na n'ubu ngubu rwose ubona yuko imirwano yakomeye cyane kandi ubona yuko itari buze guhagarara mu gihe gito. yego. Ibi rero byabaye n'ubundi mu gihe FARDC iri kuvuga yuko ishaka imisozi Peti, Burayi, Marimo ndetse ishaka Karembe, igafata imisozi ya Mweso ikajya muri Masisi. yego, nyuma yuko n'ubundi intare za Sarambwe zikomeje kugenda zagura ibice byinshi bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi aho batafashe bari kugenda basa naho bahatambuka bafata bagura imbago. yego, ubona yuko bigoranye cyane rwose muri rusange. yego. Dukomeje na page y'amakuru nyemerera tuyiramburire ku bijyanye na MONUSCO aho hari amakuru akomeye amaze kutugeraho. Nta
ni umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye wungirije Jean Pierre Lacroix yatangaje ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ashyigikiye ko ingabo ziri mu butumwa bwa MONUSCO bwo kugarura amahoro muri iki gihugu cye zahaguma. Ibi rero Jean Pierre Lacroix yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku igenekerezo ry'indwi kwezi kw'icenda 2025 mu gace ka Ibeni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mugabo ari mu ruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva ku itariki 3 z'ukwezi kw'icenda 2025. Yavuze ko yaganiriye n'abayobozi b'iki gihugu barimo abayobozi b'ibihugu bitandukanye harimo rero Perezida Tshisekedi, Minisitiri w'Intebe Madamu Judith Suminwa bamubwiye ko bashaka ubutumwa bwa MONUSCO ko buzakomeza. Ati ubutumwa budaca ku ruhande nahawe na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Minisitiri w'Intebe nuko ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushaka ko MONUSCO iguma muri iki gihugu kugira ngo ikomeze akazi kandi ubufatanye bwacu nabwo bukomeze ndetse bwongererwemo imbaraga. Aya magambo ya Jean Pierre Lacroix aje mu gihe kwigenekerezo ry'icenda z'ukwezi kw'icenda 2025 New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hateganyijwe inteko rusange ya Loni izanagaruka no ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Ni mu gihe kandi mu mezi make azakurikiraho azasuzumwa niba manda ya MONUSCO ishobora kuvugururwa cyangwa ubu butumwa bwashyirwaho iherezo. Mbere Tshisekedi yavugaga ko adashyigikiye ubutumwa bwa MONUSCO kuko nta musaruro bwatanze ndetse yifuzaga ko izi ngabo ziva mu gihugu cye. Kugeza ubu asa n'uwahinduye imvugo nyuma y'aho ingabo zemereye kumushyigikira mu rugamba arimo guhangana na AFC. Mutama ndagira ngo uduhe commentaire, abaturage bo bavuga iki kuri MONUSCO kugeza ubu? Abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwana munyamakuru, yego, ikintu bavuga ku ruhande rwa MONUSCO, iyi ni MONUSCO yagiye igaragarwaho n'ibikorwa byo kubogama, ni MONUSCO yagiye igaragarwaho n'ibikorwa byo gutererana abaturage, ni MONUSCO kandi yagiye yiganza mu byiciro byinshi cyane bivugwa cyane, aho yagiye irinda mu bice birimo ubutunzi kamere bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko amabuye y'agaciro. Yego, ahangaha akaba ariho yibanda irinda cyane mu bice birimo amakampani acukura amabuye y'agaciro cyane kuruta ahandi mu bice, kandi bikanagaragara ko imyivumbagatanyo yagiye iba mu bice byinshi bitandukanye nta kintu bigeze babikoraho. Yego, aha rero n'abaturage batuye muri Kivu ya ruguru baravuga bati twebwe ikintu gihari twakora cyangwa se ikintu gihari twatumbera cyane gihari, yego, ni uguharanira uburenganzira n'ubuzima bwacu ku ruhande rwacu mu gihe bitagirwamo uruhare n'umunyamahanga uwo ari we wese. Bati kandi mu gihe abanyepolitiki b'igihugu cyacu baba bareba yuko igihugu cyacu cyagira imbaraga kubw'uruhare rukomeye rw'impuniswe cyangwa n'abandi batandukanye, bati naho twaba turi kujya. Urabona yuko aricyo abaturage bano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari gutekereza kuruta kureba cyane kuri MONUSCO. Yego Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Yego namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane kandi wowe dukurikiye bwa mbere utushyonda sabone ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.